Jotono lamsogo ketal video o notification ongkha TDPS ni je back subject tongnai second semester te fourth semester o je back subject tongnai rok ni form fillup ni bagui notice rojakha omo ongkha tabuk je 6th semester pori tongnai te 6th semester ni pass out ongjak rok ni bagui je back subject tongnai second semester te fourth semester o back subject tongnai rok ni bagui form fillup chengjaka 1 tarik 8 mas 2025 ni simi 8 tarik 8 mas 2025 jora tei norok ni form fillup cholenai 8 tarik 8 mas 2025 মানে 8 tarik August mas 2025 ni bisingo jodi norok form fillup khaya himpano যদি খাইslagli himpano 11 tarik 8 mas 2025 jorati norok form fillup khaimano phiaba 8 tarik jodi lai thangkangke norok fine rwgui form fillup ma khlainai hinki angkha khlaio bujiman khana hanai obo only TDPS ni simi se form fillup te NEP rok ni ya only TDPS rok ni se bujiman khana hanai angkha khlai norok no tabuk suk jorati NEP second semester by fourth semester ni form fillup ni bagui kuno notice rwjakya ko rwkha hingke ang norok no rwna bagui chai tongnai jotono hambai paithago।